Kani ka Akashwani Shillong ka khubor bang pulido Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor ng step ka nyotarik ulber kilong. Rakhi ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ni MDA ya ka jingda prasnem ka jongka. Laplong ya ka jingyalang bakong san nakabentaban penkre ya ki kamkhana sumari arjar arpnyo. Penlong ka Meghalaya State Skill Development Society ya ka recruitment drive jong ka wat ka baar hasyangpung West Gentile District. Bat penmana ka NPP sa sanmut kertong jongka banyak hun ya ka GHADC election ka banlong hak spotarik uyayong arajar apun riu ka khubor ka bubnya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance hin ka sngi gala rakhi ya ka jingda prasnem jong Sarkar da program ka bahe ka bala ai kerteng our magnificent Meghalaya Vision arajar lai puar ha PA Sangma Sports Complex ha ka ni ka sngi layalam da konrat ke Sangma balawan banya simbenta da Thomas A Sangma uba Preston Tinsong umas ngi malang dahar ki menteri ki MLA bat ki he Sarkar lasdang ya ka program da ka jingwai state anthem bat ka jingkran priang burom na Marcus and Marak. Lapin ya ka jing thumu jong Sarkar bakanthup ya ka CM Scholarship Scheme, ka CM Farm Plus, ka CM Elevate, ka CM Homestay Mission, ka Green Meghalaya Plus, bat ka Focus Plus, ha ka ba kinungo jimentoy kilasam ya ka jing siyang balayo ya ka check. Ukonrat sangma haba ay jing kran nakani ka sngi ulapan pau ya ka jing roy, kayo kakot jong ka Meghalaya ba ka jing penyait bet ya ka bisa tingka, da ka ba penpau ba ka di ka jela ka ba ar ka ba kiu stat tam ha ka ri India bat ulak kedawru ya ke jingit li bat ke jingit reilang ke pepeteng na ke benta ke roi ke par ke bane Komisi Bentaban Penkre ya kikam khana sunamri ngong yang Komisi Bentaban Penkre ya kikam khana sumari arajar arpnyo hinen kesni lakhot ya ke jingelang bat ki deputy commissioner bat ki officer ba kongsan jong ki district lem bat ki officer ke director of census operation hamin secretariat lapinya ya ke ni ke jingelang da ke state nodal officer for census ke Dr. Puja Pandi ha ni ke jingelang lapen pau ya ke pon na ke benta ki kam penrung ke tengieng kani ke jingkhen briu kan long nadu ke sitarik halu ka khatsan tarik ujemang bot sa ka jing penrung keteng ya kiyeng sya kiyeng nalu ka khatnu tarik ujemang halu ka khatsau tarik ujeleu arajar apun reu layak ren ru ya ka jing penkre na ka benda ka jing ikai ya ki nong tre jing hen breu hakikat dan bapher shu na ka liang state nodal officer la banjur ba ka jing tre lang ka papaka hapadeng baro ki nong simbenta kan long ka badon kam ba ban pinti kna ya ka jing penya bat pendam hok ya ka jing hen breu habaro arbenta Ka Meghalaya State Skill Development Society nan kesngi kalapanlong ya ka recruitment drive jong ka phase 2 hasyangpung West Gentile District ha kani ka program kibriu ki bakwa kalapanlong keteng yaladi na ka benta ki kam bapher bat ki jingthmu penroi sap balaterwa lemba ka society na kilang ki he ka MSSDS kila ajing mudru banyalami kinong simbenta halor ki program ajing kai ki badon bat kilat kamai katkum ka jingnang jing start ki jing sotunat bat ki jong ki hakakam kani ka recruitment drive kala kan thup shu ya ka jinga kran ru na ka benta ki kertong ki bala penung kerteng kumsi benta jong ka rukom jet bat bisar benya ka jing thumu jong kani ka program kalong ban kersyan ya ki samla bomdan kam don jam da ka ba penso ya ki bat ki lat penroi ki sap ban pen bha ya ka lat jong ki bat yo kam ka babyang ha ka por ka bawan ha ka leng ki benta ba pher ha kajing persyang banpun urang ya kajing dawa balas lembah jong kinong snong kasnong wa rinong bat kasnong bamarjan na kabenta banyo ya kila jing sumar ke bakhamba bat khamkuloy UMLA ka Mount Russian constituency uba Shakler Wajri ha ka no phai sni jong kan rutrik ulber ulaple ya ka health center bat mai ha Eastern West District kani ka health center kabalashna ha ka jinglut kabalong sanpusan sanpulak tingka kan ajing sumar yak santili kisnong gibakentup ya ka wa rinong ka jakot maupon domba bat warwir swawan pli ya kani ka shop center lapelong ya ka jingelang ha plau jong kani ka shop center kabalapenya da usodar kisnong wa rinong uba NS wanyang lapin po pimping shu ya kani ka program da ki jingruai ba ki jingpun culture balapin da ki kena school jong ka Edmund Rice Higher Secondary
Secondary School. Habaklan na kani kasngi ukong san ulapan pau, bakani kasngi kalong kajingkir ku kabakraw yakipat ba katan. Ula kadawru bakinong siyong kilama jing laslam ha man na kapor habadon kibapang na marbulsin kihap banit siya kijaka bajengay wat na kabenda kajingpang kabarit ru. Da kajingdon kani kasok center kabatmay ulapan pau ya kajingkirmen bakan penjam shibun ya kajingkit kabakya jong kipat ba da kabaay ya kajing syakri hakaliang kakot kakya. Kani kadai ka Akashwani Shillong ka balam shapi ya ka khubor. Ka second stakeholder consultation meeting ka basisngi halor ka Himalayan Agroecology Initiative lapanlong hinan kasngi ha State Convention Center ha Shillong ha kabala lumlang ya kinong tao policy ki Rio Shampang bat kinong mikmat na kiseng baper banyakren halor ka rep karyang ka bahe ha katan Himalaya. Ya kani ka jingya salok lapanlong da ka jing kasan na kiparolok nga bari ba lapanlag jingmot ha kaban pinmahasusyo ya ka Himalayan Agroecology Roadmap na kabenta karukombang bala ban pene pensa ha katan Himalaya jongkari India. Aba ajeng kren hakani ka jingalang ka Agriculture Secretary ka kong isa wanda lalu kalapan pau ya ka jingdon kam jong karukom rep kabala banyale persya ya ka jinglong kasun beneng ba ka jing kasan ka bakam klan ya kinong rem. Susu ka kong isa wanda kala kadawru ya ka jing ke bakentup ya ka jing syanya ha ki yogi hat ka jing duna ka jingla banyo ya ka teknologi bat ka jing job bat kala banjur ya ka jing don kam banya trelang bat kicaka wat banya bat ya jing trelang ka bakhambun bat ka jat benriu nong rep ki barit pat hakaleng ke jela Meghalaya. Ban kentiu ya ka kam Thanjan bat ka Thanjan Silk ka office jong ka district handloom officer jong ka Riboy district kalapelong ya ka program ka bala ay kateng ki looms bat and links haringkat bat ka exhibition komsil ka ba asngi ya ki jan balathan halaki jong gari ha kini ka program la plipot ba da o principal secretary ka textile uba FS Karkungor karba o deputy commissioner wa village Baranwal ulawan banyadon lang kum usimbot kongsan lawan ya simbandaru hakan ka program da kikatukat ni ki hea sarkar ki self-help group bat kinong Thanjan na keleng ke district habakran hakan ka sngi uba Karkungor ulaong bakun kini ki jingtngu ki yarap ya kinong Thanjan man pinya iyo ya ki marjong ki bat man pinne pensa ya ka jingim susu uba Karkungor ula penparu ba ka silk rendia jong ka jela Meghalaya na Riboy kalayo ya ka GI tag ba itu ya ka jinglong tenrai jong kinong Jan trairi ki papimi ya ka jan hakani ka jela. Ka National People's Party ni ka NPP ka pembelas sa sangut ki kertong na kabenta ki election sa Garo Hills Autonomous District Council ka balabu banlong ha ka sipaw tari uyayong arhajar arpun rio. Nagaliang jong ka State Election Committee jong ka party ka pemi ya ka thup kateng ka baar hinon kasni ha ka bala penskem ya ki kertong na kabenta ka Silky Grey ka Rongri Kim Grey ka Boldam Grey ka Roxam Pre bat ka nakso para constituency. Kanit kum kajing pinyay balasoy do President ka NPP ka jela uba Preston Tensong kikertong kilong ujanseng armarak na Silky Grey uwal binat CH Marak na Rongri Kim Grey u Stephen E.N. Marak na Boldam Grey u Senko D. Sangma na Raksam Grey bat u Daminat CH Sangma na Gwa Para. Ka-office jong ka Sub-Divisional Employment Exchange mayrang hinin kasngi kalapanlong ya ka job fair ka basisngi hatirat sing memorial panang umyong ha Eastern West Castle District ban plilat pan aikam ajam ya kisamla wat kam wat jam ya kani ka program la plipat ba da ka Additional Deputy Commissioner ka kong VA nyota kum ka kongsan balaydan lang katukaningot kihe kihan bat da kispangut kisamla kiblay sim bantam haba ay jing kren hakani ka jingalang ka kong nyota kalapin slur ya kisamla bakin pengakam ya kakabu banyak kendo bakinong pentrekam berbantip siapang kikam beper kibadan susu kahani ke EDC kala kodoro bakajing bomnangkam kadang don kajing hakikam sarkar kidang duna nakabakentu ya kisamla banwat ya kiwepat kilat kamay bat kilat kilenti hakakam simet kabajing pini ya kajing sap kibadan kam nakabenta kakam kabaslem bat kajing lailut hakaliang kayo kakon ya
Mahila jang sunway lani ka public hearing nakabenta kikintay on pelong hakacakayang kali ha polo ground hakapor khatway sitang bajim step hakatway teri unay langar hakatway teri uliber arajar arpun rio ya kani ka public hearing on pelong kumsibenta jong ka program jong ka National Commission for Women's NCW ban rakhe ya ka International Women's Day ya ka mahila jang sunway on kli da ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission Katu ka khubor kalakut kabawan sapi na ka studio yung ka Akashwani Shillong but sa hindi pon ni seso but ka Akashwani Delhi na kabenta ka khubor aktin hindi but buot pa sa khubor hakaktin pareng kani ka Akashwani Shillong. नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।